Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa katib man si palilang akan na odinay paparinarina ako na kay Prinsesa Sitinor. Sa agi kong mabuha kakilang rakano so uninangasang ko anagan din yan. Naandang na rin so katawin niyo ron o di na so kalalamin niyo ron ko ilan o yan ada sala ko makiragamasa mo. Sa tiga ka na pakandog na karkanong permaso salam sa tiyag mo siya sa diyang sa katiin na pamamakin ganiyo sa tutangka niyo benin sa sudi sa basta ayaw buda kalambi sa pawing na muda doy ni na suburi so kanunang tanong sa katya mga idol na pamamakin ganiyo. Salam. Sasuong kapanginatan kain Naunutan naran Nanawaw nutan naran Puwaunong Yapay pikirat Gawatay ng papamahin Kudapagi dia hinawahin sa diram Akilipan tanam kadin sa piyang inawai talim Apirin sisa Sitinor ay nilala na rahisay Pagilani na kay nung pangako tambira ingay dakagian digam na dinigam anayari doon sadar na daya purun din na masinong ibigay inaray doon kay sariyay nawa kain waugunay Prinsesa Sitinor hayagi ay dulo na kali panulo na kali anagay din ang pagginay
kelipatan aku kain sana inu saberangkai akhirat gemai samogi nanti ain mana ye ilo malana sakorisa doa malana santa demagin ako kaya pengyay nawari sasit pinuara kanyara wakuang kadai anangan anakmu kadina katiali kuau dinai puang kai kesugi yarawang kai apa rasa ya kaina apa nasaka lagi ini Kadina lagi ya soal biari gerak nak ya durang aina kana ai nawaku arang guys so wi ai no biwo to denak beri bermanaratai begitu kawitan upaparangayan tayo waparin sasin dinora salamar kasay na berde